Saudara, Iran telah membentuk Dewan Kepemimpinan untuk menunjuk pengganti Ayatollah Ali Khamenei. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersikukuh ingin dilibatkan dalam pemilihan pemimpin tertinggi Iran. Sepekan perang di Timur Tengah berkecamuk. Iran hingga kini belum menentukan pengganti pemimpin agung mereka, Ayatollah Khamenei yang gugur. Saat ini, salah satu nama yang mencuat sebagai pengganti Ayatollah Khamenei adalah putranya, Mojtaba Khamenei. Namun keberadaan Mojtaba hingga kini masih simpang siur. Mojtaba tidak terlihat sejak serangan udara Israel yang menargetkan kantor pemimpin tertinggi yang menewaskan ayahnya. Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Barujerdi menyampaikan, pasca gugurnya pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, Iran membentuk Dewan Kepemimpinan sementara untuk menggodok calon pengganti Khamenei. Dewan Kepemimpinan beranggotakan Masoud Pezeshkian, Presiden Iran saat ini, Kepala Kehakiman Iran Gholam Hossein Mohseni Ejei, dan anggota Dewan Garda Ayatollah Ali Reza Aravi. که هر وقت رهبر ایران به هر دلیلی نتونه به وظایف خودش عمل بکنه، یک شورای 3 نفره به عنوان شورای رهبری تشکیل میشه و بعد مجلس خبرگان که منتخبین مردم هستن اونها تشکیل جلسه میدن و رهبر بعدی رو انتخاب میکنن. در حال حاضر مجلس شورای رهبری تشکیل شده و 3 نفر شامل رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک نفر از فقهای شورای نگهبان به عنوان شورای رهبری تعیین شدن و انشاءالله به زودی مجلس خبرگان رهبری رهبر جدید رو اعلام خواهد کرد.